solanasang tu pada tonton di kamasailan Puang Yesus Kristus. Tonton ki sende sia tonton ki parano. Ke sita musule ki ilante penanda bisaran na Puang matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Ya tu kadang na Puang matua latarangilan atu ya te dia lalamai kada ombo pasala sang pitu angka misa saya lako sang puluh karua. Kada ombo pasala sang puluh pitu angka misa saya lako sang puluh karua. Dolo latabasa tu kadang na Puang matua mai kami tamas sambayang. Tukukan umpama diongan kaleki sa penangki dio olo meladi mi Puang matua. Usorong ite dio na katuangki di kuana kamu umpara kai melo kani. Si tuang kurre sumanga dio na mintu na makrupa-rupa pak kaboro lako kami. Tutang sayuan lante katuan ite. Lakirang itu kadami Puang pinamasalo patudukan ni patu borongna. Lansangan na Puang ki Puang Yesu ki masambayang. Amin. Apa lanatalo anak domba? Belan na ia mau Puang na mintu Puang sia datu na mintu datu. Na mintu na tu banna patalo duka. Ya mau tu mintu to na tambai sia to na tonno sia ia tu to maruru. Na dipakondi na kua inang lapatalo ki ke sisola ki Puang matua. Inang lapatalo ki ke sisola ki Puang matua. Sulu tu tontong di pakaborok lan Puang Yesus Kristus. Biasa ditiro lan lu televisi. Tu film umpak petiron itu diona kasih sengkian, batu kasih rarian, batu kasih boboran. Sia Buddha pato tu metakuranna. Ia tu yan nato tantu umpabu tu kamatakuran sia meparondo. Laku kita solanasang. Apa umpabu tu duka ya misa kamasanangan lan kaupuran na film ya to ke ditalomi sia epun mi tumai tu masaga. Sulu tu dipakaborok lan Puang Yesus Kristus. Pak basanta lan atu ya te duka umpak pesanan ni tu kasih rarianna tu kamatotoran kapua tu disurat lan misa tanda bak tu simbol. Apa ia tu lingkana mintu akan bak tu sejarah tayan na belai lah salian diomai kamatotoran na Puang matua. Belan na ia tu anak domba untaloi mintu kakuasan tu mukun unneai. Belan na ia mau tu anak domba ia tu Puang na mintu Puang sia datu undawan ni mintu na datu. Ia mau Puang makuasa. Moi misa duka taek kamatotoran sengak lan lino la untaloi. Ia tu kamakuasan na Kristus. Kapua sia umpo patalo mintu tomak patongan. Anna turui sia tontong mengkaola lako kalena. Ondong pi anna makuasa umpake tu walinna la umpasundun ni tu pak borayanna. Sulu solanasang tu tontong dikaboroi lan Puang Yesus Kristus. Lan katuan taran lino to Timote. Nenek bang tatiro sia taulai. Ba tu diolai tu kumua. Ya tu kamatotoran nakakadakian. Susi-susi to kumua madadak-dadak mendadi pepatalo. Apa inang la tapatongan duka ia kumua. Den atunna anna ia tu Puang matua la umpatukui. Sia untaloi tu kamakuasan ia to. Belanna ia tu kakadakian sia kamasagaran. Inang lama palulako ya kasanggangan ba tu kamatian. Ya moto daan tasakbiangan itu kaleta laun turui sia untarimai temai mintu apa tu butung-butung melo sia mammi tu nasorong to kadake tanga sia gau na lako kita. Mui anna susi to kumua la di pomasannang. Di pomalabi. Di pomaupa sia sengak-sengak na. Belanna ia tu mintu na to tang masai lako. Sia la umba kasanggangan lako kita. Sangadinna la tontong pi untoy manda itu kadi pileyan ta dio olona Puang matua. Sia la masokan ki
tontong unturu itu mintu pak purayan na puang matua. Amin. Tama sambayang. O puang matua do sugugah. Kadami la umpakaleso ilako kami kumua tae tu kakosan nan lantelino ya te untalokon. Ya moto o puang pakaborok mo kani lan kamakwasan ni ami malai lantelino sialang katuangki. Lan sangan na puang ki puang Yesu i mak pure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tonton ki pelaku kumu atas subscribe ite kadan na puang sia tabagian ni sang mane sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpasake ki solanasang.